Bertemu di tempat netral, Presiden Selandia Baru beri pesan khusus ke Presiden Prabowo soal penyanderaan pilot Susi Air. 1 tahun lebih lamanya, seorang pilot asal Selandia Baru menjadi sandera OPM. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia tersebut selalu berpindah-pindah tempat di tanah Papua agar pilot tak bisa kabur. Kini, pasca sang pilot bebas, Presiden Selandia Baru bernama Christopher Luxon bertemu dengan Presiden Prabowo. Luxon menyampaikan reaksinya setelah ada seorang warganya ditahan jadi sandera di tanah Papua. Philip Mark Mertens merupakan pilot berkewarganegaraan Selandia Baru yang disandera oleh kelompok kriminal bersenjata, KKB, pimpinan Egyanus Kogoya sejak 7 Februari 2023. Philip akhirnya dibebaskan pada Sabtu, 21/9, dan dijemput oleh tim Satgas Operasi Damai Kartens di Kampung Yuguru, Distrik Maibarok, Kabupaten Enduga, Papua Pegunungan. Berlokasi di Lima, Peru, 15 November 2024 silam, Luxon memberikan apresiasi khusus atas kerja sama Indonesia soal pembebasan pilot Susi Air asal Selandia Baru, Philip Mertens. Mengutip keterangan tertulis Sekretariat Presiden, Selandia Baru sangat menghargai upaya RI dalam membebaskan warga Selandia Baru dari sandera OPM. Melalui media sosial X, Luxon mengatakan Selandia Baru dan Indonesia ingin meningkatkan perdagangan dua arah menjadi NZ 6 miliar atau 55 triliun rupiah pada 2029. Ini akan membantu menumbuhkan ekonomi kedua negara, katanya. Thank you, sir. Prime Minister. How are you? Good to see you officially. Thank you. You've had a busy day. Awesome, thank you. Bukan Pak, wartawan Pak. Wartawan. Iya Pak. Oh, they're journalists, Indonesian journalists. Iya. They look so friendly. Yeah. They look so nice. Honeymoon period. The first one. Not just 1 month. See you, my friend. Prime Minister. Thank you, Prime Minister. I'm so excited. Yeah, I saw that. Great to meet you. Thank you, my friend. Meskipun baru dilantik sebagai Presiden RI pada 20 Oktober kemarin, Prabowo Subianto terus mendapatkan pujian dari berbagai pemimpin negara. Pujian terhadap Prabowo salah satunya diberikan oleh Perdana Menteri Selandia Baru, Christopher Luxon. Christopher Luxon menilai Prabowo bisa membuat Indonesia semakin cemerlang dari segi ekonomi. Pernyataan itu disampaikan Perdana Menteri Selandia Baru di Peru pada Jumat 15 November. Prabowo dinilai menjadi pemain inti yang akan membawa perekonomian Indonesia makin berkembang. Oleh karena itu, Perdana Menteri Selandia Baru semakin ingin meningkatkan kerjasama dengan Indonesia dalam berbagai sektor, utamanya soal pendidikan dan energi terbarukan. We are very excited about where Indonesia is going to go under your leadership. You are already the 4th largest country by population. Your economy is one of the fastest growing, and you are a key player. So we're working together on with Indonesia around renewable energy. I know food security is a major focus of your new administration as well, and we look forward to seeing whether we can partner together in that space. Hari kedua KTT APEC 2024 di Lima, Peru, Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan bilateral dengan sejumlah pemimpin negara. Satu di antaranya adalah Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau di Lima, Peru pada Jumat 15 November waktu setempat atau hari kedua KTT APEC 2024. Rombongan Presiden Prabowo datang lebih dulu di ruang bilateral 3. Setelah itu datanglah rombongan PM Kanada Justin Trudeau yang disambut oleh Menteri Perdagangan Budi Santoso. Barulah Presiden yang menyambut di depan pintu masuk. PM Justin tampak membungkukkan badan sembari menggenggam kedua tangan Prabowo saat berbicara dengannya. Ia juga menyampaikan selamat atas kepemimpinan Prabowo yang dianggap luar biasa. Lebih lanjut dikatakan oleh Justin bahwa Kanada dan Indonesia memiliki persahabatan sejak lama. Selain itu, kedua negara juga memiliki hubungan perdagangan yang baik sejak dulu. Adapun dalam pertemuan bilateral ini, Presiden Prabowo didampingi oleh penasihat khusus Presiden bidang ketahanan nasional atau Ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan Dudung Abdurrahman, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Luar Negeri Sugiono, Sekretaris Kabinet Mayor Teddy Indrawijaya, dan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto. Sedangkan Justin didampingi oleh Menteri Perdagangan dan Ekonomi Kanada, Mary Ann
Sekretaris Perdana Menteri Bidang Energi dan Sumber Daya Marky Sere, hingga Sekretaris Perdana Menteri Bidang Promosi Ekspor dan Perdagangan Internasional Maninder Sidul. Prime Minister. Thank you. Thank you. I was ex-export officer to your father when he visited. He has a beautiful trip to Indonesia. My brother I was so jealous. We came in before I was in front. Okay, sir. Prime Minister, thank you very much for meeting with me on the sideline of the summit. As you know, Indonesia and Canada has had very good relations for many decades. We want to enhance these relations. I think we already concluded the CEPA, Comprehensive Economic Partnership Agreement, very completed. I think we have common interests in many fields, critical minerals, I think fisheries, agriculture, in many fields I think we can work together. Maybe also, I think we have to improve our relations in other matters, digital economy and renewable energy. Indonesia is very ambitious. We have blessed with possibilities. We have a lot of energy resources outside of the fossil fuels, so we are confident. So thank you very much, Prime Minister. I was an admirer of your father. So the relationship goes a long way. Absolutely. Well, thank you, Mr. President. Congratulations again on your tremendous leadership over the past many months. It's been great to see Indonesia, taking on so many big challenges in such a positive way. As you say, Canada and Indonesia have a deep, deep friendship that goes back to my father and beyond. But it's also a very, very strong trading relationship already. We have great trade ties. We've been growing them over the years. Prime Minister. Bertemu di tempat netral, Presiden Selandia Baru beri pesan khusus ke Presiden Prabowo soal penyanderaan pilot Susi Air. 1 tahun lebih lamanya, seorang pilot asal Selandia Baru menjadi sandera OPM. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia tersebut selalu berpindah-pindah tempat di tanah Papua agar pilot tak bisa kabur. Kini, pasca sang pilot bebas, Presiden Selandia Baru bernama Christopher Luxon bertemu dengan Presiden Prabowo. Luxon menyampaikan reaksinya setelah ada seorang warganya ditahan jadi sandera di tanah Papua. Philip Mark Mertens merupakan pilot berkewarganegaraan Selandia Baru yang disandera oleh kelompok kriminal bersenjata, KKB, pimpinan Egyanus Kogoya sejak 7 Februari 2023. Philip akhirnya dibebaskan pada Sabtu, 21/9, dan dijemput oleh tim Satgas Operasi Damai Kartens di Kampung Yuguru, Distrik Maibarok, Kabupaten Enduga, Papua Pegunungan. Berlokasi di Lima, Peru, 15 November 2024 silam, Luxon memberikan apresiasi khusus atas kerja sama Indonesia soal pembebasan pilot Susi Air asal Selandia Baru, Philip Mertens. Mengutip keterangan tertulis Sekretariat Presiden, Selandia Baru sangat menghargai upaya RI dalam membebaskan warga Selandia Baru dari sandera OPM. Melalui media sosial X, Luxon mengatakan Selandia Baru dan Indonesia ingin meningkatkan perdagangan dua arah menjadi NZ 6 miliar atau 55 triliun rupiah pada 2029. Ini akan membantu menumbuhkan ekonomi kedua negara, katanya. Thank you, sir. Prime Minister. How are you? Good to see you officially. Thank you. You've had a busy day. Awesome, thank you. Bukan Pak, wartawan Pak. Wartawan. Iya Pak. Oh, they're journalists, Indonesian journalists. Iya. They look so friendly. Yeah. They look so nice. Oh, God. Honeymoon period. The first month. Not just 1 month.
Prime Minister, thank you, Prime Minister. I'm so excited. Yeah, excited. Great job. Thank you very much. Meskipun baru dilantik sebagai Presiden RI pada 20 Oktober kemarin, Prabowo Subianto terus mendapatkan pujian dari berbagai pemimpin negara. Pujian terhadap Prabowo salah satunya diberikan oleh Perdana Menteri Selandia Baru, Christopher Luxon. Christopher Luxon menilai Prabowo bisa membuat Indonesia semakin cemerlang dari segi ekonomi. Pernyataan itu disampaikan Perdana Menteri Selandia Baru di Peru pada Jumat 15 November. Prabowo dinilai menjadi pemain inti yang akan membawa perekonomian Indonesia makin berkembang. Oleh karena itu, Perdana Menteri Selandia Baru semakin ingin meningkatkan kerjasama dengan Indonesia dalam berbagai sektor, utamanya soal pendidikan dan energi terbarukan. We are very excited about where Indonesia is going to go under your leadership. You are already the fourth largest country by population. Your economy is one of the fastest growing, and you are a key player. So we're working together on with Indonesia around renewable energy. I know food security is a major focus of your new administration as well, and we look forward to seeing whether we can partner together in that space. Hari kedua KTT APEC 2024 di Lima, Peru, Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan bilateral dengan sejumlah pemimpin negara. Satu di antaranya adalah Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau di Lima, Peru pada Jumat 15 November waktu setempat atau hari kedua KTT APEC 2024. Rombongan Presiden Prabowo datang lebih dulu di ruang bilateral 3. Setelah itu datanglah rombongan PM Kanada Justin Trudeau yang disambut oleh Menteri Perdagangan Budi Santoso. Barulah Presiden yang menyambut di depan pintu masuk. PM Justin tampak membungkukkan badan sembari menggenggam kedua tangan Prabowo saat berbicara dengannya. Ia juga menyampaikan selamat atas kepemimpinan Prabowo yang dianggap luar biasa. Lebih lanjut dikatakan oleh Justin bahwa Kanada dan Indonesia memiliki persahabatan sejak lama. Selain itu, kedua negara juga memiliki hubungan perdagangan yang baik sejak dulu. Adapun dalam pertemuan bilateral ini, Presiden Prabowo didampingi oleh penasihat khusus Presiden bidang ketahanan nasional atau Ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan Dudung Abdurrahman, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Luar Negeri Sugiono, Sekretaris Kabinet Mayor Teddy Indrawijaya, dan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto. Sedangkan Justin didampingi oleh Menteri Perdagangan dan Ekonomi Kanada, Mary Ann, Sekretaris Perdana Menteri Bidang Energi dan Sumber Daya, Marky Sere, hingga Sekretaris Perdana Menteri Bidang Promosi Ekspor dan Perdagangan Internasional, Maninder Sidul. Prime Minister. Thank you. Thank you. I was export officer to your father when he visited. He has a beautiful trip to Indonesia. My brother was so jealous of that. We came in before. I was in my sir. I was. Okay. Prime Minister, thank you very much for meeting with me on the sideline of the summit. As you know, Indonesia and Canada has had very good relations for many decades. We want to enhance these relations. I think we already concluded the CEPA, Comprehensive Economic Partnership Agreement, already completed. I think we have common interests in many fields, critical minerals, I think fisheries, agriculture, in many fields I think we can work together. Maybe also, I think we have to improve our relations in other matters, digital, economy and renewable energy. Indonesia is very ambitious. We are blessed with possibilities. We have a lot of energy resources outside of the fossil fuels, so we are confident. So thank you very much, Prime Minister.
I was an admirer of your father. The relationship goes all the way. Absolutely. Well, thank you, Mr. President. Congratulations again on your tremendous leadership over the past many months. It's been great to see Indonesia, taking on so many big challenges in such a positive way. As you say, Canada and Indonesia have a deep, deep friendship that goes back to my father and beyond. But it's also a very, very strong trading relationship already. We have great trade ties. We've been growing them over the years. Bertemu di tempat netral, Presiden Selandia Baru beri pesan khusus ke Presiden Prabowo soal penyanderaan pilot Susi Air. 1 tahun lebih lamanya, seorang pilot asal Selandia Baru menjadi sandera OPM. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia tersebut selalu berpindah-pindah tempat di tanah Papua agar pilot tak bisa kabur. Kini, pasca sang pilot bebas, Presiden Selandia Baru bernama Christopher Luxon bertemu dengan Presiden Prabowo. Luxon menyampaikan reaksinya setelah ada seorang warganya ditahan jadi sandera di tanah Papua. Philip Mark Mertens merupakan pilot berkewarganegaraan Selandia Baru yang disandera oleh kelompok kriminal bersenjata, KKB, pimpinan Egyanus Kogoya sejak 7 Februari 2023. Philip akhirnya dibebaskan pada Sabtu, 21/9, dan dijemput oleh tim Satgas Operasi Damai Kartens di Kampung Yuguru, Distrik Maibarok, Kabupaten Enduga, Papua Pegunungan. Berlokasi di Lima, Peru, 15 November 2024 silam, Luxon memberikan apresiasi khusus atas kerja sama Indonesia soal pembebasan pilot Susi Air asal Selandia Baru, Philip Mertens. Mengutip keterangan tertulis Sekretariat Presiden, Selandia Baru sangat menghargai upaya RI dalam membebaskan warga Selandia Baru dari sandera OPM. Melalui media sosial X, Luxon mengatakan Selandia Baru dan Indonesia ingin meningkatkan perdagangan dua arah menjadi NZ 6 miliar atau 55 triliun rupiah pada 2029. Ini akan membantu menumbuhkan ekonomi kedua negara, katanya. Thank you, sir. Prime Minister. How are you? Good to see you officially. Thank you. You've had a busy day. Awesome, thank you. Bukan Pak, wartawan Pak. Wartawan. Iya Pak. Oh, they're journalists, Indonesian journalists. Iya. They look so friendly. Yeah. They look so nice. Oh, God. Honeymoon period. The first one. Not just 1 month. See you, my friend. Prime Minister. Thank you, Prime Minister. I'm so excited. Yeah, I saw that. Great to meet you. Thank you, my friend. Meskipun baru dilantik sebagai Presiden RI pada 20 Oktober kemarin, Prabowo Subianto terus mendapatkan pujian dari berbagai pemimpin negara. Pujian terhadap Prabowo salah satunya diberikan oleh Perdana Menteri Selandia Baru, Christopher Luxon. Christopher Luxon menilai Prabowo bisa membuat Indonesia semakin cemerlang dari segi ekonomi. Pernyataan itu disampaikan Perdana Menteri Selandia Baru di Peru pada Jumat 15 November. Prabowo dinilai menjadi pemain inti yang akan membawa perekonomian Indonesia makin berkembang. Oleh karena itu, Perdana Menteri Selandia Baru semakin ingin meningkatkan kerjasama dengan Indonesia dalam berbagai sektor, utamanya soal pendidikan dan energi terbarukan. We are very excited about where Indonesia is going to go under your leadership. You are already the 4th largest country by population. Your economy is one of the fastest growing, and you are a key player. So we're working together on with Indonesia around renewable energy. I know food security is a major focus of your new administration as well, and we look forward to seeing whether we can partner together in that space. Hari kedua KTT APEC 2024 di Lima, Peru, Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan bilateral dengan sejumlah pemimpin negara. Satu di antaranya adalah Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau di Lima, Peru pada Jumat 15 November waktu setempat atau hari kedua KTT APEC 2024. Rombongan Presiden Prabowo datang lebih dulu di ruang bilateral 3. Setelah itu datanglah rombongan PM Kanada Justin Trudeau yang disambut oleh Menteri Perdagangan Budi Santoso. Barulah Presiden yang menyambut di depan pintu masuk. PM Justin tampak membungkukkan badan sembari menggenggam kedua tangan Prabowo saat berbicara dengannya.
Ia juga menyampaikan selamat atas kepemimpinan Prabowo yang dianggap luar biasa. Lebih lanjut dikatakan oleh Justin bahwa Kanada dan Indonesia memiliki persahabatan sejak lama. Selain itu, kedua negara juga memiliki hubungan perdagangan yang baik sejak dulu. Adapun dalam pertemuan bilateral ini, Presiden Prabowo didampingi oleh penasihat khusus Presiden bidang ketahanan nasional atau Ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan Dudung Abdurrahman, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Luar Negeri Sugiono, Sekretaris Kabinet Mayor Teddy Indrawijaya, dan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto. Sedangkan Justin didampingi oleh Menteri Perdagangan dan Ekonomi Kanada, Mary Ann, Sekretaris Perdana Menteri Bidang Energi dan Sumber Daya, Marky Sere, hingga Sekretaris Perdana Menteri Bidang Promosi Ekspor dan Perdagangan Internasional, Maninder Sidul. Prime Minister. Thank you. I was ex-export officer to your father when he visited. He has a beautiful trip to Indonesia. My brother was so jealous of that. We came in before. I was in front. Can I? Okay, sir. I was. Okay. Prime Minister, thank you very much for meeting with me on the sideline of the summit. As you know, Indonesia and Canada has had very good relations for many decades. We want to enhance these relations. I think we already concluded the CEPA, Comprehensive Economic Partnership Agreement, already completed. I think we have common interests in many fields, critical minerals, I think fisheries, agriculture, in many fields I think we can work together. Maybe also, I think we have to improve our relations in other matters, digital economy and renewable energy. Indonesia is very ambitious. We have best possibilities. We have a lot of energy resources outside of the fossil fuels. So we are confident. So thank you very much, Prime Minister. I was an admirer of your father. So relationship goes a long way. Absolutely. Well, thank you, Mr. President. Congratulations again on your tremendous leadership over the past many months. It's been great to see Indonesia, taking on so many big challenges in such a positive way. As you say, Canada and Indonesia have a deep, deep friendship that goes back to my father and beyond. But it's also a very, very strong trading relationship already. We have great trade ties. We've been growing them over the years. Prime Minister. Bertemu di tempat netral, Presiden Selandia Baru beri pesan khusus ke Presiden Prabowo soal penyanderaan pilot Susi Air. 1 tahun lebih lamanya, seorang pilot asal Selandia Baru menjadi sandera OPM. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia tersebut selalu berpindah-pindah tempat di tanah Papua agar pilot tak bisa kabur. Kini, pasca sang pilot bebas, Presiden Selandia Baru bernama Christopher Luxon bertemu dengan Presiden Prabowo. Luxon menyampaikan reaksinya setelah ada seorang warganya ditahan jadi sandera di tanah Papua. Philip Mark Mertens merupakan pilot berkewarganegaraan Selandia Baru yang disandera oleh kelompok kriminal bersenjata, KKB, pimpinan Egyanus Kogoya sejak 7 Februari 2023. Philip akhirnya dibebaskan pada Sabtu, 21/9, dan dijemput oleh tim Satgas Operasi Damai Kartens di Kampung Yuguru, Distrik Maibarok, Kabupaten Enduga, Papua Pegunungan. Berlokasi di Lima, Peru, 15 November 2024 silam, Luxon memberikan apresiasi khusus atas kerja sama Indonesia soal pembebasan pilot Susi Air asal Selandia Baru, Philip Mertens. Mengutip keterangan tertulis Sekretariat Presiden, Selandia Baru sangat menghargai upaya RI dalam membebaskan warga Selandia Baru dari sandera OPM. Melalui media sosial X, Luxon mengatakan Selandia Baru dan Indonesia ingin meningkatkan perdagangan dua arah menjadi NZ 6 miliar atau 55 triliun rupiah pada 2029. Ini akan membantu menumbuhkan ekonomi kedua negara, katanya.
Thank you, sir. Prime Minister. How are you? Good to see you officially. Thank you. Thank you. You've had a busy day. Awesome. Thank you. Indonesia could be much more. Bukan Pak, wartawan Pak. Wartawan. Iya Pak. Oh, they're journalists, Indonesian journalists. Iya. They look so friendly. Yeah. They look so nice. Honeymoon period. The first one. Not yet 1 month. See you, my friend. Prime Minister. Thank you, Prime Minister. I'm so excited. Yeah, sorry. Great to meet you. Thank you, my friend. Meskipun baru dilantik sebagai Presiden RI pada 20 Oktober kemarin, Prabowo Subianto terus mendapatkan pujian dari berbagai pemimpin negara. Pujian terhadap Prabowo salah satunya diberikan oleh Perdana Menteri Selandia Baru, Christopher Luxon. Christopher Luxon menilai Prabowo bisa membuat Indonesia semakin cemerlang dari segi ekonomi. Pernyataan itu disampaikan Perdana Menteri Selandia Baru di Peru pada Jumat 15 November. Prabowo dinilai menjadi pemain inti yang akan membawa perekonomian Indonesia makin berkembang. Oleh karena itu, Perdana Menteri Selandia Baru semakin ingin meningkatkan kerjasama dengan Indonesia dalam berbagai sektor, utamanya soal pendidikan dan energi terbarukan. We are very excited about where Indonesia is going to go under your leadership. You are already the fourth largest country by population. Your economy is one of the fastest growing, and you are a key player. So we're working together on with Indonesia around renewable energy. I know food security is a major focus of your new administration as well, and we look forward to seeing that we can partner together in that space. Hari kedua KTT APEC 2024 di Lima, Peru, Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan bilateral dengan sejumlah pemimpin negara. Satu di antaranya adalah Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau di Lima, Peru pada Jumat 15 November waktu setempat atau hari kedua KTT APEC 2024. Rombongan Presiden Prabowo datang lebih dulu di ruang bilateral 3. Setelah itu datanglah rombongan PM Kanada Justin Trudeau yang disambut oleh Menteri Perdagangan Budi Santoso. Barulah Presiden yang menyambut di depan pintu masuk. PM Justin tampak membungkukkan badan sembari menggenggam kedua tangan Prabowo saat berbicara dengannya. Ia juga menyampaikan selamat atas kepemimpinan Prabowo yang dianggap luar biasa. Lebih lanjut dikatakan oleh Justin bahwa Kanada dan Indonesia memiliki persahabatan sejak lama. Selain itu, kedua negara juga memiliki hubungan perdagangan yang baik sejak dulu. Adapun dalam pertemuan bilateral ini, Presiden Prabowo didampingi oleh penasihat khusus Presiden bidang ketahanan nasional atau Ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan Dudung Abdurrahman, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Luar Negeri Sugiono, Sekretaris Kabinet Mayor Teddy Indrawijaya, dan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto. Sedangkan Justin didampingi oleh Menteri Perdagangan dan Ekonomi Kanada, Mary Ann, Sekretaris Perdana Menteri Bidang Energi dan Sumber Daya, Marky Sere, hingga Sekretaris Perdana Menteri Bidang Promosi Ekspor dan Perdagangan Internasional, Maninder Sidul. Prime Minister. Thank you. Thank you. I was ex-export officer to your father when he visited. He has a beautiful trip to Indonesia. My brother was so jealous. Yes. We came in before. I was in front. Can I? Okay, sir. I was. Prime Minister, thank you very much for meeting with me on the sideline of the summit. As you know, Indonesia and Canada has had very good relations for many decades. We want to enhance these relations. I think we already concluded the CEPA, Comprehensive Economic Partnership Agreement, very completed. I think we have common interests in many fields, critical minerals, I think fisheries, agriculture,
fuels, I think we can work together. Maybe also, I think we have to improve our relations in other matters, digital economy and renewable energy. Indonesia is very ambitious. We have blessed with possibilities. We have a lot of energy resources outside of the fossil fuels, so we are confident. So, thank you very much, Prime Minister. I was an admirer of your father. So relationship goes a long way. Absolutely. Well, thank you, Mr. President. Congratulations again on your tremendous leadership over the past many months. It's been great to see Indonesia, taking on so many big challenges in such a positive way. As you say, Canada and Indonesia have a deep, deep friendship that goes back to my father and beyond. But it's also a very, very strong trading relationship already. We have great trade ties. We've been growing them over the years. Bertemu di tempat netral, Presiden Selandia Baru beri pesan khusus ke Presiden Prabowo soal penyanderaan pilot Susi Air. 1 tahun lebih lamanya, seorang pilot asal Selandia Baru menjadi sandera OPM. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia tersebut selalu berpindah-pindah tempat di tanah Papua agar pilot tak bisa kabur. Kini, pasca sang pilot bebas, Presiden Selandia Baru bernama Christopher Luxon bertemu dengan Presiden Prabowo. Luxon menyampaikan reaksinya setelah ada seorang warganya ditahan jadi sandera di tanah Papua. Philip Mark Mertens merupakan pilot berkewarganegaraan Selandia Baru yang disandera oleh kelompok kriminal bersenjata, KKB, pimpinan Egyanus Kogoya sejak 7 Februari 2023. Philip akhirnya dibebaskan pada Sabtu, 21/9, dan dijemput oleh tim Satgas Operasi Damai Kartens di Kampung Yuguru, Distrik Maibarok, Kabupaten Enduga, Papua Pegunungan. Berlokasi di Lima, Peru, 15 November 2024 silam, Luxon memberikan apresiasi khusus atas kerja sama Indonesia soal pembebasan pilot Susi Air asal Selandia Baru, Philip Mertens. Mengutip keterangan tertulis Sekretariat Presiden, Selandia Baru sangat menghargai upaya RI dalam membebaskan warga Selandia Baru dari sandera OPM. Melalui media sosial X, Luxon mengatakan Selandia Baru dan Indonesia ingin meningkatkan perdagangan dua arah menjadi NZ 6 miliar atau 55 triliun rupiah pada 2029. Ini akan membantu menumbuhkan ekonomi kedua negara, katanya. Thank you, sir. Prime Minister. How are you? Good to see you officially. Thank you. You've had a busy day. Thank you. Bukan Pak, wartawan Pak. Wartawan. Iya Pak. Oh, they're journalists, Indonesian journalists. Iya. They look so friendly. Yeah. They look so nice. Honeymoon period. The first month. Not yet 1 month. See you, my friend. Prime Minister, thank you very much. I'm so excited. Yeah. Excited. Great to live with you. Thank you, my friend. Meskipun baru dilantik sebagai Presiden RI pada 20 Oktober kemarin, Prabowo Subianto terus mendapatkan pujian dari berbagai pemimpin negara. Pujian terhadap Prabowo salah satunya diberikan oleh Perdana Menteri Selandia Baru, Christopher Luxon. Christopher Luxon menilai Prabowo bisa membuat Indonesia semakin cemerlang dari segi ekonomi. Pernyataan itu disampaikan Perdana Menteri Selandia Baru di Peru pada Jumat 15 November. Prabowo dinilai menjadi pemain inti yang akan membawa perekonomian Indonesia makin berkembang. Oleh karena itu, Perdana Menteri Selandia Baru semakin ingin meningkatkan kerjasama dengan Indonesia dalam berbagai sektor, utamanya soal pendidikan dan energi terbarukan. We are very excited about where Indonesia is going to go under your leadership. You are already the 4th largest country by population. Your economy is one of the fastest growing, and you are a key player. So we're working together on with Indonesia around renewable energy. I know food security is a major focus of your new administration as well, and we look forward to seeing whether we can partner together in that space.
Hari kedua KTT APEC 2024 di Lima, Peru, Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan bilateral dengan sejumlah pemimpin negara. Satu di antaranya adalah Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau di Lima, Peru pada Jumat 15 November waktu setempat atau hari kedua KTT APEC 2024. Rombongan Presiden Prabowo datang lebih dulu di ruang bilateral 3. Setelah itu datanglah rombongan PM Kanada Justin Trudeau yang disambut oleh Menteri Perdagangan Budi Santoso. Barulah Presiden yang menyambut di depan pintu masuk. PM Justin tampak membungkukkan badan sembari menggenggam kedua tangan Prabowo saat berbicara dengannya. Ia juga menyampaikan selamat atas kepemimpinan Prabowo yang dianggap luar biasa. Lebih lanjut dikatakan oleh Justin bahwa Kanada dan Indonesia memiliki persahabatan sejak lama. Selain itu, kedua negara juga memiliki hubungan perdagangan yang baik sejak dulu. Adapun dalam pertemuan bilateral ini, Presiden Prabowo didampingi oleh penasihat khusus Presiden bidang ketahanan nasional atau Ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan Dudung Abdurrahman, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Luar Negeri Sugiono, Sekretaris Kabinet Mayor Teddy Indrawijaya, dan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto. Sedangkan Justin didampingi oleh Menteri Perdagangan dan Ekonomi Kanada, Mary Ann, Sekretaris Perdana Menteri Bidang Energi dan Sumber Daya, Marky Sere, hingga Sekretaris Perdana Menteri Bidang Promosi Ekspor dan Perdagangan Internasional, Maninder Sidul. Prime Minister. Thank you. I was export officer to your father when he visited. He has a beautiful trip to Indonesia. My brother was so jealous of that. We came in before. I was in front. Okay, sir. I was. Okay. Prime Minister, thank you very much for meeting with me on the sideline of the summit. As you know, Indonesia and Canada has had very good relations for many decades. We want to enhance these relations. I think we already concluded the CEPA, Comprehensive Economic Partnership Agreement, already completed. I think we have common interests in many fields, critical minerals, I think fisheries, agriculture, in many fields I think we can work together. Maybe also, I think we have to improve our relations in other matters, digital, economy and renewable energy. Indonesia is very ambitious. We are blessed with possibilities. We have a lot of energy resources outside of the fossil fuels, so we are confident. So, thank you very much, Prime Minister. I was an admirer of your father. So the relationship goes a long way. Absolutely. Well, thank you, Mr. President. Congratulations again on your tremendous leadership over the past many months. It's been great to see Indonesia, taking on so many big challenges in such a positive way. As you say, Canada and Indonesia have a deep friendship that goes back to my father and beyond. But it's also a very strong trading relationship already. We have great trade ties. We've been growing them over the years. Bertemu di tempat netral, Presiden Selandia baru beri pesan khusus ke Presiden Prabowo soal penyanderaan pilot Susi Air. 1 tahun lebih lamanya, seorang pilot asal Selandia Baru menjadi sandera OPM. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia tersebut selalu berpindah-pindah tempat di tanah Papua agar pilot tak bisa kabur. Kini, pasca sang pilot bebas, Presiden Selandia Baru bernama Christopher Luxon bertemu dengan Presiden Prabowo. Luxon menyampaikan reaksinya setelah ada seorang warganya ditahan jadi sandera di tanah Papua. Philip Mark Mertens merupakan pilot berkewarganegaraan Selandia Baru yang disandera oleh kelompok kriminal bersenjata, KKB, pimpinan Egyanus Kogoya sejak 7 Februari 2023.
Philip akhirnya dibebaskan pada Sabtu, 21/9, dan dijemput oleh tim Satgas Operasi Damai Kartens di Kampung Yuguru, Distrik Maibarok, Kabupaten Enduga, Papua Pegunungan. Berlokasi di Lima, Peru, 15 November 2024 silam, Luxon memberikan apresiasi khusus atas kerjasama Indonesia soal pembebasan pilot Susi Air asal Selandia Baru, Philip Mertens. Mengutip keterangan tertulis Sekretariat Presiden, Selandia Baru sangat menghargai upaya RI dalam membebaskan warga Selandia Baru dari sandera OPM. Melalui media sosial X, Luxon mengatakan Selandia Baru dan Indonesia ingin meningkatkan perdagangan dua arah menjadi NZ 6 miliar atau 55 triliun rupiah pada 2029. Ini akan membantu menumbuhkan ekonomi kedua negara, katanya. Thank you, sir. Prime Minister. How are you? Good to see you officially. Thank you. You've had a busy day. Awesome, thank you. Bukan Pak, wartawan Pak. Wartawan. Iya Pak. Oh, they're journalists, Indonesian journalists. Iya. They look so friendly. Yeah. They look so nice. Oh, God. Honeymoon period. The first month. Not just 1 month. See you, my friend. Prime Minister. Thank you, Prime Minister. I'm so excited. Yeah, I saw that. Great to live with you. Thank you, my friend. Happy day. Meskipun baru dilantik sebagai Presiden RI pada 20 Oktober kemarin, Prabowo Subianto terus mendapatkan pujian dari berbagai pemimpin negara. Pujian terhadap Prabowo salah satunya diberikan oleh Perdana Menteri Selandia Baru, Christopher Luxon. Christopher Luxon menilai Prabowo bisa membuat Indonesia semakin cemerlang dari segi ekonomi. Pernyataan itu disampaikan Perdana Menteri Selandia Baru di Peru pada Jumat 15 November. Prabowo dinilai menjadi pemain inti yang akan membawa perekonomian Indonesia makin berkembang. Oleh karena itu, Perdana Menteri Selandia Baru semakin ingin meningkatkan kerjasama dengan Indonesia dalam berbagai sektor, utamanya soal pendidikan dan energi terbarukan. We are very excited about where Indonesia is going to go under your leadership. You are already the fourth largest country by population. Your economy is one of the fastest growing, and you are a key player. So we're working together on with Indonesia around renewable energy. I know food security is a major focus of your new administration as well, and we look forward to seeing whether we can partner together in that space. Hari kedua KTT APEC 2024 di Lima, Peru, Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan bilateral dengan sejumlah pemimpin negara. Satu di antaranya adalah Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau di Lima, Peru pada Jumat 15 November waktu setempat atau hari kedua KTT APEC 2024. Rombongan Presiden Prabowo datang lebih dulu di ruang bilateral 3. Setelah itu datanglah rombongan PM Kanada Justin Trudeau yang disambut oleh Menteri Perdagangan Budi Santoso. Barulah Presiden yang menyambut di depan pintu masuk. PM Justin tampak membungkukkan badan sembari menggenggam kedua tangan Prabowo saat berbicara dengannya. Ia juga menyampaikan selamat atas kepemimpinan Prabowo yang dianggap luar biasa. Lebih lanjut dikatakan oleh Justin bahwa Kanada dan Indonesia memiliki persahabatan sejak lama. Selain itu, kedua negara juga memiliki hubungan perdagangan yang baik sejak dulu. Adapun dalam pertemuan bilateral ini, Presiden Prabowo didampingi oleh penasihat khusus Presiden bidang ketahanan nasional atau Ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan Dudung Abdurrahman, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Luar Negeri Sugiono, Sekretaris Kabinet Mayor Teddy Indrawijaya, dan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto. Sedangkan Justin didampingi oleh Menteri Perdagangan dan Ekonomi Kanada, Mary Ann, Sekretaris Perdana Menteri Bidang Energi dan Sumber Daya, Marky Sere, hingga Sekretaris Perdana Menteri Bidang Promosi Ekspor dan Perdagangan Internasional, Maninder Sidul. Prime Minister. Thank you. Thank you. I was ex-export officer to your father when he visited. He has a beautiful trip to Indonesia. My brother was so jealous of him. We came in before. I was in front. Okay, sir. I was.
few words. Prime Minister, thank you very much for meeting with me on the sideline of the summit. As you know, Indonesia and Canada has had very good relations for many decades. We want to enhance these relations. I think we already concluded the CEPA, Comprehensive Economic Partnership Agreement, already completed. I think we have common interests in many fields, critical minerals, I think fisheries, agriculture, in many fields I think we can work together. Maybe also, I think we have to improve our relations in other matters, digital economy and renewable energy. Indonesia is very ambitious. We have best possibilities. We have a lot of energy resources outside of the fossil fuels, so we are confident. So, thank you very much, Prime Minister. I was an admirer of your father. So the relationship goes all the way. Absolutely. Well, thank you, Mr. President. Congratulations again on your tremendous leadership over the past many months. It's been great to see Indonesia, taking on so many big challenges in such a positive way. As you say, Canada and Indonesia have a deep, deep friendship that goes back to my father and beyond. But it's also a very, very strong trading relationship already. We have great trade ties. We've been growing them over the years. Bertemu di tempat netral, Presiden Selandia Baru beri pesan khusus ke Presiden Prabowo soal penyanderaan pilot Susi Air. 1 tahun lebih lamanya, seorang pilot asal Selandia Baru menjadi sandera OPM. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia tersebut selalu berpindah-pindah tempat di tanah Papua agar pilot tak bisa kabur. Kini, pasca sang pilot bebas, Presiden Selandia Baru bernama Christopher Luxon bertemu dengan Presiden Prabowo. Luxon menyampaikan reaksinya setelah ada seorang warganya ditahan jadi sandera di tanah Papua. Philip Mark Mertens merupakan pilot berkewarganegaraan Selandia Baru yang disandera oleh kelompok kriminal bersenjata, KKB, pimpinan Egyanus Kogoya sejak 7 Februari 2023. Philip akhirnya dibebaskan pada Sabtu, 21/9, dan dijemput oleh tim Satgas Operasi Damai Kartens di Kampung Yuguru, Distrik Maibarok, Kabupaten Enduga, Papua Pegunungan. Berlokasi di Lima, Peru, 15 November 2024 silam, Luxon memberikan apresiasi khusus atas kerja sama Indonesia soal pembebasan pilot Susi Air asal Selandia Baru, Philip Mertens. Mengutip keterangan tertulis Sekretariat Presiden, Selandia Baru sangat menghargai upaya RI dalam membebaskan warga Selandia Baru dari sandera OPM. Melalui media sosial X, Luxon mengatakan Selandia Baru dan Indonesia ingin meningkatkan perdagangan dua arah menjadi NZ 6 miliar atau 55 triliun rupiah pada 2029. Ini akan membantu menumbuhkan ekonomi kedua negara, katanya. Thank you, sir. Prime Minister. How are you? Good to see you officially. Thank you. You've had a busy day. Awesome, thank you. Bukan Pak, wartawan Pak. Wartawan. Iya Pak. Oh, they're journalists, Indonesian journalists. Iya. They look so friendly. Yeah. They look so nice. Honeymoon period. The first one. Not yet 1 month. See you, my friend. Prime Minister, thank you, Prime Minister. I'm so excited. Yeah, excited. Great to meet you. Thank you, my friend. Meskipun baru dilantik sebagai Presiden RI pada 20 Oktober kemarin, Prabowo Subianto terus mendapatkan pujian dari berbagai pemimpin negara. Pujian terhadap Prabowo salah satunya diberikan oleh Perdana Menteri Selandia Baru, Christopher Luxon. Christopher Luxon menilai Prabowo bisa membuat Indonesia semakin cemerlang dari segi ekonomi.
Pernyataan itu disampaikan Perdana Menteri Selandia Baru di Peru pada Jumat 15 November. Prabowo dinilai menjadi pemain inti yang akan membawa perekonomian Indonesia makin berkembang. Oleh karena itu, Perdana Menteri Selandia Baru semakin ingin meningkatkan kerjasama dengan Indonesia dalam berbagai sektor, utamanya soal pendidikan dan energi terbarukan. We are very excited about where Indonesia is going to go under your leadership. You are already the fourth largest country by population. Your economy is one of the fastest growing, and you are a key player. So we're working together on with Indonesia around renewable energy. I know food security is a major focus of your new administration as well, and we look forward to seeing whether we can partner together in that space. Hari kedua KTT APEC 2024 di Lima, Peru, Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan bilateral dengan sejumlah pemimpin negara. Satu di antaranya adalah Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau di Lima, Peru pada Jumat 15 November waktu setempat atau hari kedua KTT APEC 2024. Rombongan Presiden Prabowo datang lebih dulu di ruang bilateral 3. Setelah itu datanglah rombongan PM Kanada Justin Trudeau yang disambut oleh Menteri Perdagangan Budi Santoso. Barulah Presiden yang menyambut di depan pintu masuk. PM Justin tampak membungkukkan badan sembari menggenggam kedua tangan Prabowo saat berbicara dengannya. Ia juga menyampaikan selamat atas kepemimpinan Prabowo yang dianggap luar biasa. Lebih lanjut dikatakan oleh Justin bahwa Kanada dan Indonesia memiliki persahabatan sejak lama. Selain itu, kedua negara juga memiliki hubungan perdagangan yang baik sejak dulu. Adapun dalam pertemuan bilateral ini, Presiden Prabowo didampingi oleh penasihat khusus Presiden bidang ketahanan nasional atau Ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan Dudung Abdurrahman, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Luar Negeri Sugiono, Sekretaris Kabinet Mayor Teddy Indrawijaya, dan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto. Sedangkan Justin didampingi oleh Menteri Perdagangan dan Ekonomi Kanada, Mary Ann, Sekretaris Perdana Menteri Bidang Energi dan Sumber Daya, Marky Sere, hingga Sekretaris Perdana Menteri Bidang Promosi Ekspor dan Perdagangan Internasional, Maninder Sidul. Prime Minister. Thank you. I was export officer to your father when he visited. He has been a beautiful trip to Indonesia. My brother was so jealous. Yes. We came in before. I was okay, sir. I was. Okay. Prime Minister, thank you very much for meeting with me on the sideline of the summit. As you know, Indonesia and Canada has had very good relations for many decades. We want to enhance these relations. I think we already concluded the CEPA, Comprehensive Economic Partnership Agreement, already completed. I think we have common interests in many fields, critical minerals, I think fisheries, agriculture, in many fields I think we can work together. Maybe also, I think we have to improve our relations in other matters, digital economy and renewable energy. Indonesia is very ambitious. We are blessed with possibilities. We have a lot of energy resources outside of the fossil fuels, so we are confident. So, thank you very much, Prime Minister. I was an admirer of your father. So relationship goes a long way. Absolutely. Well, thank you, Mr. President. Congratulations again on your tremendous leadership over the past many months. It's been great to see Indonesia, taking on so many big challenges in such a positive way. As you say, Canada and Indonesia have a deep friendship that goes back to my father and beyond. But it's also a very strong trading relationship already. We have great trade ties. We've been growing them over the years. Prime Minister.
Bertemu di tempat netral, Presiden Selandia Baru beri pesan khusus ke Presiden Prabowo soal penyanderaan pilot Susi Air. 1 tahun lebih lamanya, seorang pilot asal Selandia Baru menjadi sandera OPM. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia tersebut selalu berpindah-pindah tempat di tanah Papua agar pilot tak bisa kabur. Kini, pasca sang pilot bebas, Presiden Selandia Baru bernama Christopher Luxon bertemu dengan Presiden Prabowo. Luxon menyampaikan reaksinya setelah ada seorang warganya ditahan jadi sandera di tanah Papua. Philip Mark Mertens merupakan pilot berkewarganegaraan Selandia Baru yang disandera oleh kelompok kriminal bersenjata, KKB, pimpinan Egyanus Kogoya sejak 7 Februari 2023. Philip akhirnya dibebaskan pada Sabtu, 21/9, dan dijemput oleh tim Satgas Operasi Damai Kartens di Kampung Yuguru, Distrik Maibarok, Kabupaten Enduga, Papua Pegunungan. Berlokasi di Lima, Peru, 15 November 2024 silam, Luxon memberikan apresiasi khusus atas kerja sama Indonesia soal pembebasan pilot Susi Air asal Selandia Baru, Philip Mertens. Mengutip keterangan tertulis Sekretariat Presiden, Selandia Baru sangat menghargai upaya RI dalam membebaskan warga Selandia Baru dari sandera OPM. Melalui media sosial X, Luxon mengatakan Selandia Baru dan Indonesia ingin meningkatkan perdagangan dua arah menjadi NZ 6 miliar atau 55 triliun rupiah pada 2029. Ini akan membantu menumbuhkan ekonomi kedua negara, katanya. Thank you, sir. Prime Minister. How are you? Good to see you officially. Thank you. Thank you. You've had a busy day. Awesome. Thank you. Bukan Pak, wartawan Pak. Wartawan. Iya Pak. Oh, they're journalists, Indonesian journalists. Iya. They look so friendly. Yeah. They look so nice. Honeymoon period. The first one. Not yet 1 month. See you, my friend. Prime Minister. Thank you, Prime Minister. I'm so excited. Yeah, sorry. Great to live with you. Thank you, my friend. Meskipun baru dilantik sebagai Presiden RI pada 20 Oktober kemarin, Prabowo Subianto terus mendapatkan pujian dari berbagai pemimpin negara. Pujian terhadap Prabowo salah satunya diberikan oleh Perdana Menteri Selandia Baru, Christopher Luxon. Christopher Luxon menilai Prabowo bisa membuat Indonesia semakin cemerlang dari segi ekonomi. Pernyataan itu disampaikan Perdana Menteri Selandia Baru di Peru pada Jumat 15 November. Prabowo dinilai menjadi pemain inti yang akan membawa perekonomian Indonesia makin berkembang. Oleh karena itu, Perdana Menteri Selandia Baru semakin ingin meningkatkan kerjasama dengan Indonesia dalam berbagai sektor, utamanya soal pendidikan dan energi terbarukan. We are very excited about where Indonesia is going to go under your leadership. You are already the 4th largest country by population. Your economy is one of the fastest growing, and you are a key player. So we're working together on with Indonesia around renewable energy. I know food security is a major focus of your new administration as well, and we look forward to seeing whether we can partner together in that space. Hari kedua KTT APEC 2024 di Lima, Peru, Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan bilateral dengan sejumlah pemimpin negara. Satu di antaranya adalah Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau di Lima, Peru pada Jumat 15 November waktu setempat atau hari kedua KTT APEC 2024. Rombongan Presiden Prabowo datang lebih dulu di ruang bilateral 3. Setelah itu datanglah rombongan PM Kanada Justin Trudeau yang disambut oleh Menteri Perdagangan Budi Santoso. Barulah Presiden yang menyambut di depan pintu masuk. PM Justin tampak membungkukkan badan sembari menggenggam kedua tangan Prabowo saat berbicara dengannya. Ia juga menyampaikan selamat atas kepemimpinan Prabowo yang dianggap luar biasa. Lebih lanjut dikatakan oleh Justin bahwa Kanada dan Indonesia memiliki persahabatan sejak lama. Selain itu, kedua negara juga memiliki hubungan perdagangan yang baik sejak dulu. Adapun dalam pertemuan bilateral ini, Presiden Prabowo didampingi oleh penasihat khusus Presiden bidang ketahanan nasional atau Ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan Dudung Abdurrahman, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Luar Negeri Sugiono, Sekretaris Kabinet Mayor Teddy Indrawijaya, dan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto. Sedangkan Justin didampingi oleh Menteri Perdagangan dan Ekonomi Kanada, Mary Ann
Sekretaris Perdana Menteri Bidang Energi dan Sumber Daya Marky Sere, hingga Sekretaris Perdana Menteri Bidang Promosi Ekspor dan Perdagangan Internasional Maninder Sidul. Prime Minister. Thank you. I was export officer to your father when he visited. He has a beautiful trip to Indonesia. My brother was, I was so jealous of him. We came in before. I was to my okay, sir. I was. Prime Minister, thank you very much for meeting with me on the sideline of the summit. As you know, Indonesia and Canada has had very good relations for many decades. We want to enhance these relations. I think we already concluded the CEPA, Comprehensive Economic Partnership Agreement, already completed. I think we have common interests in many fields, critical minerals, I think fisheries, agriculture, in many fields I think we can work together. Maybe also, I think we have to improve our relations in other matters, digital economy and renewable energy. Indonesia is very ambitious. We have blessed with possibilities. We have a lot of energy resources outside of the fossil fuels, so we are confident. So, thank you very much, Prime Minister. I was an admirer of your father. So the relationship goes a long way. Absolutely. Well, thank you, Mr. President. Congratulations again on your tremendous leadership over the past many months. It's been great to see Indonesia, taking on so many big challenges in such a positive way. As you say, Canada and Indonesia have a deep friendship that goes back to my father and beyond. But it's also a very strong trading relationship already. We have great trade ties. We've been growing them over the years. Bertemu di tempat netral, Presiden Selandia baru beri pesan khusus ke Presiden Prabowo soal penyanderaan pilot Susi Air. 1 tahun lebih lamanya, seorang pilot asal Selandia Baru menjadi sandera OPM. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia tersebut selalu berpindah-pindah tempat di tanah Papua agar pilot tak bisa kabur. Kini, pasca sang pilot bebas, Presiden Selandia Baru bernama Christopher Luxon bertemu dengan Presiden Prabowo. Luxon menyampaikan reaksinya setelah ada seorang warganya ditahan jadi sandera di tanah Papua. Philip Mark Mertens merupakan pilot berkewarganegaraan Selandia Baru yang disandera oleh kelompok kriminal bersenjata, KKB, pimpinan Egyanus Kogoya sejak 7 Februari 2023. Philip akhirnya dibebaskan pada Sabtu, 21/9, dan dijemput oleh tim Satgas Operasi Damai Kartens di Kampung Yuguru, Distrik Maibarok, Kabupaten Enduga, Papua Pegunungan. Berlokasi di Lima, Peru, 15 November 2024 silam, Luxon memberikan apresiasi khusus atas kerja sama Indonesia soal pembebasan pilot Susi Air asal Selandia Baru, Philip Mertens. Mengutip keterangan tertulis Sekretariat Presiden, Selandia Baru sangat menghargai upaya RI dalam membebaskan warga Selandia Baru dari sandera OPM. Melalui media sosial X, Luxon mengatakan Selandia Baru dan Indonesia ingin meningkatkan perdagangan dua arah menjadi NZ 6 miliar atau 55 triliun rupiah pada 2029. Ini akan membantu menumbuhkan ekonomi kedua negara, katanya. Thank you, sir. Prime Minister. How are you? Good to see you officially. Thank you. You've had a busy day. Thank you. Bukan Pak, wartawan Pak. Wartawan. Iya Pak. Oh, they're journalists, Indonesian journalists. Iya. They look so friendly. Yeah. They look so nice. Honeymoon period. The first one. Not just 1 month.
Prime Minister, thank you very much. I'm so excited. Yeah, I saw that. Great job. Thank you very much. Happy day. I like the music. Meskipun baru dilantik sebagai Presiden RI pada 20 Oktober kemarin, Prabowo Subianto terus mendapatkan pujian dari berbagai pemimpin negara. Pujian terhadap Prabowo salah satunya diberikan oleh Perdana Menteri Selandia Baru, Christopher Luxon. Christopher Luxon menilai Prabowo bisa membuat Indonesia semakin cemerlang dari segi ekonomi. Pernyataan itu disampaikan Perdana Menteri Selandia Baru di Peru pada Jumat 15 November. Prabowo dinilai menjadi pemain inti yang akan membawa perekonomian Indonesia makin berkembang. Oleh karena itu, Perdana Menteri Selandia Baru semakin ingin meningkatkan kerjasama dengan Indonesia dalam berbagai sektor, utamanya soal pendidikan dan energi terbarukan. We are very excited about where Indonesia is going to go under your leadership. You are already the fourth largest country by population. Your economy is one of the fastest growing, and you are a key player. So we're working together on with Indonesia around renewable energy. I know food security is a major focus of your new administration as well, and we look forward to seeing whether we can partner together in that space. Hari kedua KTT APEC 2024 di Lima, Peru, Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan bilateral dengan sejumlah pemimpin negara. Satu di antaranya adalah Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau di Lima, Peru pada Jumat 15 November waktu setempat atau hari kedua KTT APEC 2024. Rombongan Presiden Prabowo datang lebih dulu di ruang bilateral 3. Setelah itu datanglah rombongan PM Kanada Justin Trudeau yang disambut oleh Menteri Perdagangan Budi Santoso. Barulah Presiden yang menyambut di depan pintu masuk. PM Justin tampak membungkukkan badan sembari menggenggam kedua tangan Prabowo saat berbicara dengannya. Ia juga menyampaikan selamat atas kepemimpinan Prabowo yang dianggap luar biasa. Lebih lanjut dikatakan oleh Justin bahwa Kanada dan Indonesia memiliki persahabatan sejak lama. Selain itu, kedua negara juga memiliki hubungan perdagangan yang baik sejak dulu. Adapun dalam pertemuan bilateral ini, Presiden Prabowo didampingi oleh penasihat khusus Presiden bidang ketahanan nasional atau Ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan Dudung Abdurrahman, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Luar Negeri Sugiono, Sekretaris Kabinet Mayor Teddy Indrawijaya, dan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto. Sedangkan Justin didampingi oleh Menteri Perdagangan dan Ekonomi Kanada, Mary Ann, Sekretaris Perdana Menteri Bidang Energi dan Sumber Daya, Marky Sere, hingga Sekretaris Perdana Menteri Bidang Promosi Ekspor dan Perdagangan Internasional